تاخد بقى العرض الجميل ده. الجزمه دي معموله على عرض تمام 450 جنيه من بعد 500 جنيه. طبعا العرض ده بتاعنا خميس جمعه سبت حد، خميس جمعه سبت حد 4 ايام. جزمه كنت ببيعها معاك ب 500، عملت لك عليها عرض 450 جنيه. ده طبعا الدق الالماني يا جماعه المختوم، الدق الالماني المختوم اهو، دق الماني، جزمه جلد طبيعي، حاجه محترمه، حاجه تشرف اهي. 450 جنيه نقل طبي، حاجه محترمه وحاجه تشرف اهي. 450 جنيه. ده طبعا العرض بتاع النهارده وبكره وبعده وبعده. خميس جمعه سبت حد اهو، خميس جمعه سبت حد. الجزمه عامله 450 جنيه. الجزمه عامله كام؟ عامله 450 جنيه في العرض. خميس جمعه سبت حد 450 جنيه. اي جزمه دق الماني 450 جنيه اهو. اي جزمه دق الماني اهي، اي جزمه دق الماني، حاجه مختومه، حاجه محترمه، حاجه تشرف، عامله 450 جنيه. ده العرض بتاع الخميس والجمعه وسبت وحد. خميس جمعه سبت حد، خميس جمعه سبت حد 450 جنيه. حاجه محترمه، نعل جلد نعل محترم، نعل طبي، وش جلد طبيعي، الفرش نفسه جلد طبيعي، يعني فرش الجزمه نفسه جلد طبيعي. حاجه محترمه وحاجه طبيه. بكام؟ ب 450 جنيه. طبعا ده العرض يا جماعه خميس جمعه سبت حد، خميس جمعه سبت حد. العرض دوت عامل 450 جنيه. اي جزمه دق الماني 450 جنيه من بعد 500 جنيه. انت ما تعرفش بره هي بتتباع بكام، بتتباع اكتر من كده بكتير قوي. طبعا الالوانات الموجوده، ده طبعا اللون البني اهي، دق الماني 450 جنيه، دق الماني 450 جنيه، دق الماني 450 جنيه اهي، دق الماني 450 جنيه اهو. اي جزمه دق الماني ب 450 جنيه يا جماعه. الجزمه 450 جنيه. انت عارف الجزمتين الجزمتين دول ب 900 جنيه بتمن واحده بره بتتباع في المحلات. والله العظيم 3 الجزمتين بتمن جزمه واحده بره بس بتتباع. جزمه دق الماني ب 450 جنيه. ده طبعا عرض الخميس والجمعه والسبت والحد. خميس جمعه سبت حد. الجزمه الدق الالماني، وش جلد طبيعي، نعل طبي، حاجه محترمه، الفرش الداخلي جلد طبيعي، جلد طبيعي، حاجه محترمه. بكام؟ ب 450 جنيه. يبقى اي جزمه دق الماني 450 جنيه. الالوانات اهي يا جماعه اهي، الالوانات كلها اهي. جزمه محترمه، جزمه حاجه نظيفه، حاجه 100 100، حاجه تشرف، نعل طبي، حاجه محترمه، جلد طبيعي. النعل دوت ما يتعبش رجليك ولا تشتكي منه. السلام عليكم.